Pamirsa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli, warsane mangkin mewali ngelaksana yang program vaksinasi rabies ke Desa Utawi Banjar. Program inucap pacang kelimbakang ngawit ring tengahing bulan Januari puniki. Kepala Dinas PKP Kabupaten Bangli Iwayan Sarma Mausang kuentenan hewan penular rabies HPR sane pacang moliang vaksin warsa kali-tali 4 kantun patas kadi wilangan warsane lintang inggih punika langkungan seket sieu talian ukud ring sajroning nyokong operasional vaksinasi miwah eliminasi HPR Dinas PKP Bangli sampun nyagayang dana penyatusan yuta rupiah kuentenan vaksinasi nyane kantun ngandelang pengerau saking pemerintah provinsi. Pamekas ring kabupaten paiketan dane wantah nyiagayang dana operasional vaksinator. Tios ngelaksanayang vaksinasi ring sajroning penanggulangan pengelola rabies, Dinas PKP Bangli taler ngerincikang partisipasi aktif kramane ngelintangin tim siaga rabies Tisira. Tim inucap kawentuk desa sareng nyarengang samian instansi desa sekadi Babin Kamtibmas, Babinsa, Bidan, miwah penyuluh. Selanturnyane tim pacang laksanayang pendataan HPR ring wewidangan ipun raris sosialisasi bahaya rabies majeng kramane. Fasilitasi vaksin rumasuk ngelaksanayang peloporan petprade kepanggih kasus cegut asu. Kantos mangkin durung wenten tisira sane kawenten ring desa. Ngenenin indik pawantukan tim inucap paiketan dani sampun ngelaksanayang sosialisasi kesarengin samian perbekal ring tengahing Desember sane lintang. Asa punika taler kasus rabies lami warsa kali-tali 3 Dani mausang wilangan nyane tedun kali kasus yening sayang sareng warsa kali-tali kali likur lintang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.